ಗೆಂದವೆ ಕೋಹೆ ಮಿಕೋಹುಗೆ ತೆರೆಗ ಮುಹಿಮು ಬಾಯತಕ್ಕೆ ಫುದುಹುನ್ನ ದಸ್ಕೊದ್ದೆವಿಗೆ ದಾಯರು ಕಾನೂನಿ ಗೊತ್ತು ಫುದುಹುನ್ನ ಎಂಗೆಜ್ಜೆ ಮುಹಿಮು ಮೌದುಮಾತಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ ಕೋಹುಗೆ ತೆರೆಗೆ ಗೆನಸ್ತಿಗೆ ದಾಣೆ ಆದೆ ಮಿವಗುತ್ತು ತಿಬೆಫುಳನ ಪೆನಿವಡಾಗೆಂದವಾಣೆ ಫುದುಹುಂಗೆ ಅಸಾಸಿ ತಮ್ರೀನ್ ಕೋಹುಗೆ ಸಾಳಿಸ್ ವನ ಬೆಚ್ಚಿಗೆ ದರಿವರು ಮಿವಗುತ್ತು ಮೈದಾನ ಹಾಜರು ಮುಂದಾತಂ ಆದೆ ಇರುಕೊಳಗೆ ತೆರೆಗ ಮಿರಸ್ಮಿಯಾತ್ ಫೆಶಿಗೆನ್ ದಾಯರು ಮಿರಸ್ಮಿಯಾತ್ಗೆ ಶರಫ್ ಪೆರಿ ಕೊದ್ದೆ ಬಾಣಿ ಅಖಿಲಿ ಸಲಾಮತ ಪಂಡಿಯಾತ ಬೆಹೆ ವಜೀರ್ ಅಲಿ ಇಹ್ಸಾನ್ ಪಾಹಕೊಲ್ಲಂಜೆ ಫುದುಹುಂಗೆ ಅಸಾಸಿ ತಮ್ರೀನ್ ಕೋಹಕಿ ಮೀ ಫುದುಹುಂಗ್ನ ಬೇಣುವ ಮುಹಿಮು ತಮ್ರೀನ್ ತಕ್ಕೆ ದೆವಿಗೆಂದ ಕೋಹೆಕ್ಕಂ ಎಗೊತು ಮಿಖೋಸ್ ಸಾಳಿಸ್ ವನ ಕೋಸ್ ಪಜಾಪಾ ವಣಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮಹುಗೆ ಬಿಹಿವನ ದೋಹು ಐ ಮಿಯಾಹಾರುಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮಹುಗೆ ಬಿಹಿವನ ದೋಹು ಫೆಟಿಗೆ ಮಿಹಾರುಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಮಹುಗೆ 30 ವನ ದೋಹುಗೆ ನಿಯಲ ಮಿಕೋಸ್ ಕುರಿಯ ಗೆಂದೆ ಫಾವಾಯರು ಕೋಹುಗ ಮುಹಿಮು ಗಿರೆ ಬಾಯತಕ್ಕೆ ಕುರಿಯ ಗೆಂದೆ ಉನಕಂ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲಬೆ ಎಗೊತು ಫುದುಹುನ್ನ ಕಾನೂನಿ ಬಾಯತಕ್ಕೆ ಎತುರುಂ ಫುದುಹುಂಗ್ನ ಬೇಣುವ ಆಪರೇಷನಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಟೆಕ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆದಿ ಮುಹಿಮು ಮುಹಿಮ್ ಮಾಲೂಮಾತಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ ಮಿಕೋಹುಗೆ ತೆರೆಂ ಫುದುಹುನ್ನ ಉಂಗನ್ನ ದೇವಣಕಂ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲಬೆ ಆದಿ ಫುದುಹುನ್ನ ಬೇಣುವ ತರ್ಬಿಯತ ತಮ್ರೀನ್ ತ ಮಿಕೋಹುಗೆ ತೆರೆಂ ದೆವಿಗೆಂದಾಯರು ಕೊಮ್ಮೆ ಫುದುಹಕಿ ವೆಸ್ ಮುಜ್ತಮ ಬೇಣುನ್ ತೆರಿ ಫುದುಹಕ ಹೆದು ಮಟ್ಟಕ ಮಿಕೋಹು ವರ ಮುಹಿಮು ಬಾಯತಗೆ ಫುದುಹುನ್ನ ದಸ್ಕೊದ್ದೆವಿಗೆಂದ ಕಂಪಾಹ ಕೊಲ್ಲಂಜೆ ಅಳ್ಗುಣ ಕುರುಗೊತಕ ಮಿರಸ್ಮಿಯಾತುಗೆ ಕಂಕಂ ಕುರಿಯದ್ದಾಗೊ ತಿಬೆಫುಳ್ನ ಹಮೆ ದನ್ನವಾದಾಣ ಎಗೊತುಂ ಮಿರಸ್ಮಿಯಾತ್ ಫೆಶಿಗೆನ್ ದಾಣಿ ದಾಖಿಲಿ ವಜೀರ್ ಅಲಿ ಇಹ್ಸಾನ್ ಬಿ ಮೈದಾನ ವಡಾಗತುಮುಂ ಎಯಾಕೊ ಮಿರಸ್ಮಿಯಾತುಗೆ ಕಂಕಂ ದೆ ಫೆಶಿಗೆನ್ ದಾಣೆ ಫುರತಮ ಎಜೆಂಡಾ ಬದಾದಾಯರು ಫುರತಮ ಎಜೆಂಡಾ ಗಮಿಯತಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಲಾ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬೇಫ್ರಕ್ ವಾಹಕ ದೆಕ್ಕವಂ ಎಫ್ ಫಹು ಮಿರಸ್ಮಿಯಾತುಗೆ ಕಂಕಂ ಕುರಿಯದ್ದಾಣ ಅದೇ ಮಿಹಾಯ್ ಸಾಬುಂ ಅಳ್ಗುಂ ಬಿಗೆನೆಸ್ದೆನಿ ಬೇಫುಳನ್ನ ಮಿರಸ್ಮಿಯಾತ್ एमहा हाजिरी हेड ऑफ स्टूडेंट ऑफिसर मैनेजमेंट इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस महमूद इब्राहिम इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस महमूद इब्राहिम की फसवन फुलूंगे असासी तमरीन कोस फुरियम को फुलूंगे खिदमत का एकावी सहर खिदमत कुरवाफावा बेकले इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस महमूद इब्राहिम वनी इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मालदीव्स बैचलर्स ऑफ शरिया एंड लॉ विथ ऑनर्स फुरियम कुरवाफ फुरिहमकुरवा फावा तमरीन तो गेतेरेगा इंस्पेक्टर कोर्स पब्लिक ऑर्डर ट्रेनिंग कोर्स ड्रिल सर्जेंट कोर्स आदि सिंगापुर के चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी एंड क्राइसिस मैनेजमेंटिंग सर्टिफाइड क्राइम प्रिवेंशन स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग फाह कोल्लेवे फुलहुंगे खिदमत का हेद कुरवा फावा मुद्दत गेतेरेगा अखलागी कुला दफार दिग मुद्दत गा खिदमत कुरमुगे कुला इखलास ते खिदमत के कुला फुलहुंगे खिदमत के कुला हुनर वेरिकम के कुला अखलागी मेडल फुलहुंगे मेडल फुरान सलाम कुरुमुगे रिही मेडल सुनामी कारिसागे मेडल मिनिमम फंसाहुगे मेडल आदि जुमहूरी फंसाहुगे मेडल हासिल कुरवाफावे लीडिंग ड्रिल इंस्ट्रक्टर सीनियर सार्जेंट मोहम्मद इस्माइल सीनियर सार्जेंट मोहम्मद इस्माइल की 13వ फुलहुंगे असासी तमरीन कोर्स फुरिहमको फुलहुंगे हिदमतुगा नवारहर हिदमत कुरवाफावा फुलुहे फुरिहम कुरवाफावा तमरीन तोगे तेरेगा ड्रिल सार्जेंट कोर्स यूज ऑफ फोर्स इंस्ट्रक्टर क्वालिफिकेशन कोर्स एडवांस स्विमिंग इंस्ट्रक्टर कोर्स आदि बॉडीगार्ड ट्रेनिंग कोर्स फाह कोल्लेवे सीनियर सार्जेंट मोहम्मद इस्माइल वनी यूज ऑफ फोर्स इंस्ट्रक्टर क्वालिफिकेशन कोर्स आदि ड्रिल सार्जेंट कोहुं एवन हासिल कुरवाफा फुलहुंगे हिदमतुगा हेद कुरवाफावा मुद्दतुगे तेरेगा अखलागी कुला देफार दिगु मुद्दतिगा खिदमत कुरुमुगे कुला फुलहुंगे हिदमतुगे कुला हासा हिदमतुगे कुला इखलास तेरे हिदमतुगे कुला आदि मेडल सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस अदीब फहुमी आगे गेम मेहतर सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस अदीब फहुमी की विहवन फुलहुंगे असासी तमरीन कोर्स फुरियम को फुलहुंगे खिदमत का 16 हर खिदमत कुरवाफावा फुलुहे फुलहुंगे खिदमत का हेद कुरवाफावा मुद्दत के तेरेगा अखलागी कुला देफ मिनिमम फंसाहुगे मेडल आदि जुमहूरी फंसाहुगे मेडल हासिल कुरवाफावे नशीदकी साले ट्रेनिंग कोहुगे सरदार बीफानु नसीम गेमागे गेमा मेहतर तुगा विही अहारु हिदमत कुरवाफावा फुलुहे फुलहुंगे हिदमतुगा हेद कुरवाफावा मुद्दतुगे तेरेगा अखलागी कुला देफार दिगु मुद्दतिगा खिदमत कुरुमुगे कुला फुलहुंगे हिदमतुगे कुला इखलास तेरे हिदमतुगे कुला सुनामी कारिसाग मेडल मिनिमम फंसाग मेडल आदि जुमहूरी फंसाग मेडल हासिल कुरवाफावे सीनियर सार्जेंट अजूर वहीद सीनियर सार्जेंट अजूर वहीद की 40వ पुलिस इनिशियल ट्रेनिंग को होगे सरदार हाजी दंतुत्तु गेमागे गेम मेहतर सीनियर सार्जेंट अजूर वहीद की 23వ फुलहुंगे असासी तमरीन कोर्स फुरियम को फुलहुंगे खिदमत का 13 हर खिदमत कुरवाफावा फुलुहे
Senior Sergeant Azur Wahid Wani, Mians International College, Masters of Information Technology हासिल कुरवाफ फुलूंगे खिदमत का हैद कुरवाफ आवा मुद्दत के तेरेगा अखलागी कुला देफार फुलूंगे खिदमत के कुला इखलास तेरी खिदमत के कुला हासा खिदमत के कुला हुनर वेरी कमुगे कुला हिवर्गद कमुगे कुला फुरान सलामे कुरुमगे रिही मेडल मिनिमम फंसाहुगे मेडल आदि जुमहूरी फंसाहुगे मेडल हासिल कुरवाफ आवे Inspector of Police Muhammad Mamdouh Inspector of Police Muhammad Mamdouh की 40 पुलिस इनिशियल ट्रेनिंग को होगे सरदार रमविका दुंकलिग फान गेमागे गेमम हेतर इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस मोहम्मद ममदूह की विहिवण फुलुंगे असासी तमरीन कोर्स फुरिहम को फुलुंगे हिदमतुगा फणर हर हिदमे कुरवा फावा फुलुहे मोहम्मद ममदूह वनी ऑस्ट्रेलिया का चार्ल्स स्टर्ट यूनिवर्सिटी लीडरशिप इन मैनेजमेंट पॉलिसी एंड सिक्योरिटी मास्टर्स डिग्री हासिल कुरवाफा फुलुंगे हिदमतुगा हेद कुरवाफा व मुद्दत के तेरेगा अखलागी कुल देफार फुलुंगे हिदमतुगे कुल इखलास तेरे हिदमतुगे कुल फुरान सलाम कुरुमगे रिही मेडल मिनिमम फंसाहुगे मेडल आदि जुमहूरी फंसाहुगे मेडल हासिल कुरवाफावे Ladies and gentlemen, please join me in welcoming their excellencies, His Excellency G. Bala Subramaniam, High Commissioner of India to the Maldives, Her Excellency Ishigami Rumiko, Ambassador of Japan to the Maldives, Mr. Andrew Hodges, Deputy High Commissioner of Australia to the Maldives, Mr. Mihir Osman Al-Nifaidi, Acting Deputy Chief of Mission, Embassy of the United States of America in the Maldives, Dr. Edward Adai, UNICEF Representative to the Maldives, Captain Deepak Bali, Defense Advisor to the High Commissioner of India to the Maldives, accompanied by Deputy Commissioner of Police Farhad Fikri and the Deputy Executive Director of National College of Policing and Law Enforcement, Assistant Commissioner of Police Muhammad Bashir.
එම්මෙහා හාසිරින් Commissioner of Police Ismail Naveen Arihuga National College of Policing and Law Enforcement ke Executive Director Assistant Commissioner of Police Ahmad Abdur Rahman. Ladies and gentlemen, Commissioner of Police Ismail Naveen, accompanied by Executive Director of National College of Policing and Law Enforcement, Assistant Commissioner of Police Ahmad Abdur Rahman. මෑදානක් ගෙනවැනි දිවෙයි රාජ්‍යයක අවදාන කවමීදිද ෆුළුහුන්ගේ ෆඛුරු වෙරිදිද අදි National College of Policing and Law Enforcement වෙදිද කවමීදිදයන් ඉස්සදිනම ගොතුන් එමෙහා හාසිරින් කොළත්තද වඩාගතුන් එදෙන්. Ladies and gentlemen, the national flag of Maldives, the flag of Maldives Police Service, and the flag of National College of Policing and Law Enforcement, please rise to honor the national flag.
ಶುಕ್ರಿಯಾ ಹುರಿಹಾ ಬೇಫುಳುಂ ಇಶಿಂದ ವಡಾಗತುಂ ಎದೆ इम्मेहा हाजिरीन रस्मियात का शरफ फिर मेहमान दाखिली सलामता फन्नियाता बेह वजीर अली हुसान हरिहुगा कमिश्नर ऑफ पुलिस इस्माइल नवीन आदि नेशनल कॉलेज ऑफ पुलिस एंड लॉ एनफोर्समेंट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस अहमद अब्दुल रहमान शरफ फिर मेहमान इहतराम अदा कुर्मिगे गोतुं इम्मेहा हाजिरीन कोलत्ते वडागतुं एदे Ladies and gentlemen, Minister of Homeland Security and Technology Ali Ihsan, accompanied by Commissioner of Police Ismail Naveen and the Executive Director of National College of Policing and Law Enforcement, Assistant Commissioner of Police Ahmad Abdur Rahman. ಶುಕ್ರಿಯಾ ಹುರಿಹಾ ಬೇಫುಳುಂ ಇಶಿಂದ ವಡಾಗತುಂ ಎದೆ
अस्सलाम वालेकुम इज्जत वज़ीर अंडकी सालिस वना पुलिस इनिशियल ट्रेनिंग कोहुगे कोर्स ऑफिसर इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस मोहम्मद शुजा सालिस वना पुलिस इनिशियल ट्रेनिंग कोहुगे पासिंग आउट परेड बला फास को देबोंगे दें इज्जत वज़ीर शुक्रिया इज्जत वज़ीर अस्सलाम वालेकुम इज्जत वज़ीर सालिस वना पुलिस इनिशियल ट्रेनिंग कोहुगे रस्मियात वनी तैयार है रस्मियात कुरिया गेंदु मगे इज़नेंगे दें इज्जत वज़ीर शुक्रिया इज्जत वज़ीर अस्करेट थिरिया हथियार थिरिया अस्करेट खोल लगा फंसे أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من
خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ದೆಮ್ಮಿ ದಂಡವಾಲನಿ ಕೇವಿದೆಯ ಆಯತ್ತಕುಗೆ ದಿವೆಹಿ ತರುಜಮ ಅದಿ ಈಮಾವೆ ಸಾಲಿಹ್ ಅಮಲ್ ತಕ್ಕುಳ ಮೀಹುಂ ಎತಾಂಗೆ ದಶುಂ ಫೆಂಕೋರು ತಂಗ್ ಹಿಂಗ ಹುಣ್ಣ ಸುವರುಗೆ ತಕಕ ತಿಮ್ಮ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಎವರೆಂ ಬದ್ದವ ಹುಶೀಮೆ ಎ ಸುವರುಗೆ ತಕುಗ ಎವರೆಂ ಅಬದ ದೆಮಿತಿ ಬೆಣಿವಿ ಗೊತ್ತುಗಯೆ ಎತಾಂಗ ಎವರೆನ್ನ ತೋಹಿರು ಕುರು ವೆಫಾವ ಅಂಬಿಂತಕೆವ್ವೆ ಅದಿ ಹಿಯಾ ದೆನಿವಿ ಹಿಯಲಕ ತಿಮ್ಮ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಎವರೆಂ ಬದ್ದವ ಹುಶೀಮೆ ಹಮ ಕಶವರುಂ ಅಮಾನತ್ತಂ ಏಗೆ ಅಹುಲ್ವೆರಿನಂ ಅದಾ ಕುರುಮ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತ್ಯಬಾ ಮೀಹುನಂ ಅಮುರ್ ಕುರವತೆ ಅದಿ ಮೀಸ್ತಕುಂಗೆ ಮೆದುಗ ತ್ಯಬಾ ಮೀಹುಂ ಹುಕುಂ ಕುರಾಣಮ ಅದಲಂ ಹುಕುಂ ಕುರುಮವೆಸ್ ಅಮುರ್ ಕುರವತೆ ಹಮ ಕಶವರುಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಏಕಮಕ ಮೆದು ತ್ಯಬಾ ಮೀಹುನ್ನ ವರವು ಇವ್ವವ ಕಮೆಗ್ಗೆ ಮೊಳುಕಮಾಯೆ ಹಮ ಕಶವರುಂ ಅಲ್ಲಾಹಿ ಮೊಳಂ ಅಸ್ಸವ ವಡಿಗೆಂವಾ ಮೊಳ ಬಲ್ಲವ ವಡಿಗೆಂವಾ ಕಲಕುಕಮುಗಾವೆ ಎ ಈಮಾನ್ ಬೆಜ್ಜೆ ಮಿಸ್ತಕುಣ್ಣೆ ತ್ಯಬಾ ಮೀಹುಂ ಅಲ್ಲಾಹ ಕಿಯಮಂ ವಾಶೆ ಅದಿ ರಸೂಲಾಶೈ ತ್ಯಬಾ ಮೀಹುಂಗೆ ತೆರೆಂ ವೆರಿನವ್ವೆಸ್ ಕಿಯಮಂ ವಾಶೆ ಫಹೆ ಕಮಕಾಮೆದು ತ್ಯಬಾ ಮೀಹುಂ ದೆಬಸ್ ವೆಜ್ಜೆನಮ ಅಲ್ಲಾಹಶೈ ರಸೂಲಾಂ ಎಕಮೆಂ ಹುಷಾಳಾಶೆ ಎಬಹಿ ಎಕಮಕಾಮೆದು ಅಲ್ಲಾಹೈ ಎಕಲಾಂಗೆ ರಸೂಲಾಗೆ ಹುಕುಂ ಒಯ್ಗೊತೆ ಬಲ ಎಗೊತ್ತಂ ಅಮಲ್ ಕುರಾಶೆ ತ್ಯಬಾ ಮೀಹುಂ ಅಲ್ಲಾಹಶೈ ಆಖಿರತ್ ದುವಹಂ ಈಮಾನ್ ವಾಕಮುಗಾ ವಾಣಮಯೆ ಎಗೊಯ್ ತ್ಯಬಾ ಮೀಹುನ್ನಂ ಹೇವಕಂ ಬೊಡ ಅದಿ ನಿಮುಮೆಗೆ ಗೊತ್ತುಂ ರೀತಿಕಂ ವೆಸ್ ಬೊಡುಮೆ ಕೀರಿತಿ ಗುರುವಾಣುಗೆ ಬರಕಾತುಂ ಮಿರಸ್ಮಿಯತ್ ಫಟ್ಟವಾ ದೆವ್ವಿ ದಾಲು ಅತಳು ತೌಲಿಮಿ ಮರ್ಕಜ್ಗೆ ಗಾಲ್ ಗೈಡುಗೆ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಲೀಡರ್ ಲಿವಾ ಅಹಮದ್ ಶಮ್ಮೂನ್ ಎಫ್ಒ ಇವಿಗೆಂ ಎದಿಯೈ ಕಿಯವಿದಿಯ ಆಯತ್ತಕುಗೆ ದಿವೆಹಿ ತರ್ಜಮಾ Recitation of the Holy Quran and the translation was read by Liva Ahmad Shammoon of Daletol Education Center. ಕುರಿಯದ್ ದೆಂಗೊತ್ತಿ ರಸ್ಮಿಯಾತ್ ತಾರಫ್ ಕುರ್ಮಾ ಶುಕುರು ದೆನ್ನೆವು ಮಿನಂಬರ್ ಫುರಿಹಮ ಕೊದ್ದೆವ್ವುಂ ಎದಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಲಾ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಹಮದ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್ ಗ್ಯಾರಿಹುಂ ವರಂ ಅದುಬರಿ ಕಮಾಯಕ್ ದನ್ನವ ಸ
It is my distinct honor to invite the Executive Director of the National College of Policing and Law Enforcement, Assistant Commissioner of Police, Ahmad Abdur Rahman, to the podium to deliver his welcome address. Sir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdash kuru kurani kada kirtiwanta Allah subhanahu wa ta'ala. Salawata salam debbunga di dua kurani mi ummatu gamay nabiyya Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mi salawata salam ga ikaleg faanu ga ituru alunna mituru sahabing shamil kuran. Salis wana police initial training ko hoge passing out parade ga izzeteri sharafere mehman, Minister of Homeland Security and Technology Ali Ihsan, Commissioner of Police Ismail Naveen, Deputy Commissioner of Police Farhad Fikuri, National College of Policing and Law Enforcement Deputy Executive Director, Assistant Commissioner of Police Muhammad Bashir, Fulhunge Executive Officer, College Senior Management, Eki Gaumuto Safirum, Adi Diplomatum, Dal Atolo Council Rais, Adi Eki Mossa Tauge Iswering, Algonmeng Avateri Resort Tauge Iswering, Dawatu Gabul Kurava Badagan Tibbe Befulum, Hiwag Mudarribum, Adimi Sharafir Rasmiyat, Ebekataka Hasava, Salis Wana Police Initial Training Kohuge Darivarum, Lubwet Belenivering, Duragatum Mirasmiyat Balua Mugendava, Emha Ahunna Ahtum, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mirasmiyataki Fulhunge Daur Adakurman, Tamrinu Kurevunu, Salis Wana Police Initial Training Kohuge, passing out parade Baba Hasa Rasmiyat. Mirasmiyat, Minister of Homeland Security and Technology, Ali Ihsan Sharafere Kodevu Akami, Arugan Menna Libe, Nuhanu Mativeri Ufaleng, Adi Fakhure Vesme. Mi Ufave Rasmiyatuga, Arugan Menna Ek Manikfan, Bayru Vada Gendeva Kami, Divei Fulunga Hidmatu Tamrin de Daira Manikfano Gengulva, Ummi di Tasavara, Adi Midaira Kankan Hardana Kurevuma, Bahatava Samalukama, Deva Ahamiyat Sabit Kode Kamekan, Yagin. Ehinkamu Fulunga Hidmata Gule, Emmiha Kankan Hardana Kurevumang, Tia Kurava Maseka Fahakung, Manikfanang, Marhabaya, Shukuru Danama. Adhima Minevaga, National College of Policing and Law Enforcement together. Vani campus ge Mihigga Mahauluga Baba Rasmiyat Vadagan Devi Kamataka, Commissioner of Police Ismail Naveen, Deputy Commissioner of Police Farhad Vikuri, Adidivehi Fulunga Hidmatuga Executive Officer Unang, College Emmeha Mozim Ganamga, Varanghun Marhabai Dandamang. Adi College Kurierma Taragia Vedeva Ehiteri Kama, Ebar Lumfahakong, College Emmeha Mozim Ganamga, Shukuru Dandamang. At the Algonmenge Dawat Gabul Fulkuraba, Mirasmiyat Badagan Devi Emmeha Befurnang, Maruhabaya, Shukuru Dandamang. College Tamrinta Kuria Gendeveni, Fulunga Hidmatu Huriha Command at the Directorate of Gavara Bodu Ehiteri Kama, Ebar Lumeng, Libigeng. Ehinkamu Mifursatuga, the way Fulunga Command at the Directorate of Isverina, Department of Verinang, Shukuru Dandamang. Waking Hasakong, Dal Atol Police Station Tauganam Fahakong, Hasa Shukure Dandamang. Tamrin Kurmuga Mibura Adi Muhimu Maseka Feshigan Ice, Mifada Higam Room Furigemva Haflaya Kahamia Vasilum Gesiraki, Hunaruveri, Babil Fulun Take Mativeri, Urbania, Ikhulaster Hidumai. Ehinkamu Mifursatuga College Senior Management, Salis Wana Bechuga CEO, Inspector of Police Muhammad Shujawa, CEO Getimang, Asari Baha, Sabas Dandamang. Da Laturuga Gam Kurefa Tamrin de Markazeka, Maseka Kurar Libe Emme Bodu Hingama Jumaki, Mia Toluge Council Taka, Mosa Taka, School Taka, Adi Sarukaru Hisava, Kumfunitakum, Algon Menna Deva, Ebbar Luma, Ehiterikang. Mikotun Dalatol Council Idara, Dalatol Hospital, School Takum, Algon Menna Med Bahatoa, Gaikama, Deva, Ehiterikam Fahakong, Efarataka West Varan Hasa, Shukure Danamang. Algonmen Tamrinta, Miha Purihama Gendiumga, Beruge, Eki Farataka, Resort Tauge Ginaguna, Ehiterikama, Ebbalung, Algonmenang Abad West Libe. Bima, Tia Emme Befunuge, Izunayaku, Ebefuna Muhatabukong, Ingres Bahung Echeng, Dandamadana. On behalf of the National College of Policing and Law Enforcement, I wish to extend our heartfelt gratitude to the friendly nations and our neighboring resorts
who have contributed in making our police training programs possible. Your generosity, support, and cooperation have gone beyond facilities and resources. You have stood alongside with us in building the capacity of our officers to serve our nation with professionalism and integrity. Thank you once again for your invaluable contributions, and we look forward to working together in the future as we strive for excellence in law enforcement training. Izzeter Sharafir Mehman, Mire Nimumfaha Kura, Salis Wana Police Initial Training Kohaki, Maldives Qualification Authority, University Preparations Program Level Ga Pass Kure Fava Koheng. Kohge Muddatiki Hamasduas, Miga Terega Campus Training, Hatarumasduha, Field Detachment Gotuga Probations, Demasduas Himene. Salis Wana Police Initial Training Course Peshuni, Sateka Tiris at Darivarunaik, A Numadi High Pirihan Darivaruna, Salis Eng Anghin Darivarum. Tafat Sikhi Maslataka Guligen, Fanara Darivaraku Kohum Wakivefa Vairu, De Darivaraku Akhlagi Maslataka Guligen Kohum Wakikurevi, Adi Ed Darivaraku Amilden Edigen Kohum Wakivefave. Tindarivaraku Kohuga Mingana Fasnum Sababum, Tamni Dunuma Gule Gavaduge, Navarvan Mada Gava Gotumating, Ituru Fursatege Gotuga, Failvi Mada Tauga, Alun Risi to Kurma, Demas Dohuge Muhulate Defave, Admikohuge. Ed Darivaraku, Kohuga Muddatuge Terega, Kulli Gotaka Niafa Vakam Varang Hitamayako, Pa Kurang, Maruhum Gafuranian, Suaruge Dami, Newman Kuravashi, Amin. They has Fansavis April, Vivana Dofeshi, Mikohuge Dasveni, Hingalum, Mire Mibeveni, Kohum Fasvi, Sateka, Sola Darivarunai, Tiris, Anghin Darivaruna, Addi Hapirian Darivarun. Kos Furiamakuri Emmiha Darivaruna, Adivanatan Hodi Darivaruna, Varang Hun, Marhabai, Kian. Emmiha Darivarum. Hatarumastoga Tamrina Kapaho, Mire Mibebe passing out Pereda Ki, Tia Darivarunga Hayatuga, Adi Police Kiriaga, Faha Kullevene, Rasmiyate. Higgaim Riti passing out Pereda Kapaho, Madama, Rajitun Nahidumet de Nikume, Hingheu Kama, Hinitum Bumaiku, Fast Jehumeneti, Mimuasasa, Fahuriva for the Hidumate Forko Dinumuga, Hushiaru Kamaik Tumang, Arugandu, Ultimaskuram. Mosaga Terega Maseka Kuramundairu, Ahulagu Rangalu, Veringe Iturung, Ekuga Maseka Kura, Ehem Fulunang, Adab Ihtaram Adakong, Muslimunga Terega on Riti Adakada Getering, Ekaku Anikaka Badalwa Hindu, Salam Gomge Maturi Ada de Mehetumang, Arugandu, Handan Kodeng. Hatar Mastoga Tamrina Kafahu, Bure Kunekumge Badaluga, Mire Tiatibi, Taza Kammati, Tia Ruhuga, Gaume Hidmatan Nukutumang, Tidarivarunang, Arugandu, Govalan. Algon Menge Mosesaya, Gaum Mimani, Tia Darivarunge Hidumatang, Nuhanu Benu Vefa, Ehin Kamun, Ehin Huriha Kamege Kuriang, Rajitunang Hidumai Kurung Iskurumang, Algonu Tia Darivarunang, Vasiya Kurang. Algon Gaduayaki, Mire Pass Outwa Darivarunaki, Wajibang Ikulas Teri Tedweri, Wafateri, Fuluhuna Bumugehe Taufiq, Maing Allah Mimbar Kurevung. At the National College of Policing and Law Enforcement Teki, Divei Fulunge Taragege Muhim Tambege Gotuga, Gaim Wegendium. Shukriya, Bajwari Regana Kangadeng, Wassalam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukriya, sir. Kuriya Dengoti, Commissioner of Police, Ismail Navin ge wahak ful dekkevu. Rasmiyat ge baverina muhatabu ko wahak ful dekkevuma, Commissioner of Police, Ismail Navin ge arihun warang adubari kamayaku dannawa. Sir. With great respect and honor, I now invite Commissioner of Police, Ismail Navin, to deliver his ceremonial address. Sir. Bismillahirrahmanirrahim. Emeha hamda shukur libiyodigani gadakirituanta Allah subhanahu wa ta'ala salawata salam lebungedi dua kurani mi ummat ge main nabiyya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mi salawata salam ga ekalege faanu al ashabun shamil kura.
मी उफावेर रस्मियात के शरफ वेरी मेहमान मिनिस्टर ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी एंड टेक्नोलॉजी अली इहसान, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस फरहाद फिकुरी, ambassadors and foreign delegates, नेशनल कॉलेज ऑफ पुलिसिंग एंड लॉ एनफोर्समेंट स्टडीज़ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस अहमद अब्दुर्रहमान, दिवे फुलहुंगे हिदमत के एग्जीक्यूटिव ऑफिसरों आदि एहनिहेंग ऑफिसरों, मिलिंद तोड़ देखुणबुरी अतुल काउंसिल के रईस अहमद शाफियो, मिरस्मियात दावत एरोइगेंग वडान नेवी एम्मेहा इज्जत तेरिंग सालिस्वण पुलिस इनिशियल कोहुगे हीवागी मुदरिबुंग मिरे दस्वेरनिवा फुलहुन्ना ए फुलहुंगे फहुरुवेरी बेलेनिवेरिना आइलातक अदि मिरस्मियात दुरागातुम बल्लवमुंगेंदवा एम्मेहा बेफुलुंग अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अरुणगे एम्मे इस वाजिबे गोतुगा देखेनी मिरस्मियात शरफेरे कोद्दे उम्मा वडांगेद्देवी कमट्टका मिनिस्टर ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी एंड टेक्नोलॉजी अली इहसान मरहबाया शुक्र देनेवो शुक्रिया मिनिस्टर अदि हमया को मिरस्मियात वडान्नेवी हुरिहा बेफोर्न वेस मरहबाया शुक्र दन्नव अदि मिकोहोगे मुदर्रिबुं कोद्देवी अगुहुरि बुरा मसक्कै वकिंग हासको शुक्र दन्नव मिरे दसवेनिवा एम्मेहा फुलुहु मिरे मिबेवे रस्मियात एम्मे फहुरुवेरी बैरिया की अल्मेंग मिहिदमतंग अलग गुणु ती जुवांग फुलुहु तिया फुलुहुंगे असासी तमरीन फुरहम कुरिमा गुलिगेंग मरहबा दन्नव अदि मिकोहुम वनवन हासिल कुराने फुलुहुन्नवेस वर हूणु मरहबाय दन्नव मि तमरीन फुरिहम कुरुमट्टका तिया जुवांग फुलुहुन देक्केवी हिव्वरा फंवरा डिसिप्लिन अदि वफातेरिकमा गानूना गवैतका उसूल तहुगे तेरेंग तिया कुरेवी बुरा मसक्के फाहको शुक्र अदा कुरा मि कामयाब के फहतुगा फुलहुं बिना कुरुमगा तमरीन दिम मुदर्रिबुन्ना कॉलेजुगे मुअज्जफुं कुरेवी गिनगुण मसक्के फाह कुरा एहिं कमुं मि फुर्सतुगा एफरातकवेस अणुगे हितुगे फुम्मिनुं शुक्र अदा कुरा अदि तिया फुलहुंगे आइलात अदि तिया ऑफिसरुं देक्केवी हिव्वरा देक्की केत्तेरिकं फाहको तिया एम्मेहा बेफुर्नवेस शुक्र दन्नव मिरे दस्वेनिवा एम्मेहा फुलुहु मिकोहुं ग्रेजुएट उमकी दतुरेग्गे निमुमेन्नु मी तिया फुलुहुंगे असलु दतुरु फेशुं राज्यगे एकी कंकोळ्तवगा हिदुमेक्कुरुम तिया फुलुहुं मिहारु मिवणी तय्यारु वेफा यूनिफॉर्म की हमेकणी बेर फुशुं फेन्न सिफेन्नु मी मसूलियत जिम्माया इतुबारायको कोणुगा एलिफावा वाजिबेग्गे निशा मी निशांग नंग अबदुएस इहुलास्सरी वांजेहेन अदि अबदुएस मिकं हंदांकुरम वाण तिय फुलुहुंगे मसक्केतहुगा तेदुवरिकमा अमानतेरिकमा प्रोफेशनलकमा वकी फरातक नुजेहुमा अदि इंसानी हगुतकं इहतराम को रईतुंगे इतुबार कुरा बैक वांजेहेन तिय फुलुहुं कुरा कोम्मे अमलकुं वेस रईतुंगे इतुबार इतुरुवाण नुवत गेल्लिदाण एहिंकमुं हेदिफावा गानुं तक गवैत तक फुरिहमे बोलंबा बैक फुलुहुं वामवाण मिरे दस्वेनिवा फुलुहुं रईतुन्ना गातुं मसेक कुरुम अबदुएस इस्कन देमवाण गाय कम बहट्टा रईतुंगे इहतिराम होदं मसेक्के कुरमवाण रईतुं मुआमलत कुरुमगा केत्तेरिकमा ओगातेरिकमा अळालुमा इंसाफेरिकमगे मुहिम्मुकं देनगन्नं वाण मी मुज्तमावे नमाज कुरेफावा मी फुलुहुंगे हिदमतुगे एम्मे मुहिम्मु एब्बा नुवत अवट्टेरि फुलुहुंगे फलसफागे मैगंडु एं असास गानुना गवैतक बोलंबा गडिया फरवा तेरिवुमा हेदुं एळुमुगा गेंगुळे रीति सिफतकी दिवेहि फुलुहुंगे हिदमतुगे सिफा दक्कुवादे कंतत्त हगीगी दुनियागे फुलुहुं गोंजेहुं तक तिया फुलुहुं मिहारवणी तय्यार कुरैफा कुक्कुरुमा मस्तुआ इच्चिसा इज्तिमाई मस्सतक अदि कुल्ली हालतक कुरिमतलांग जेहेन तिया फुलुहुं मि बेज गे शरफा दिवेहि फुलुहुं हिदमतुगे इज्जता गदर हिफाट्टाण कमुगे फुरिहम यगिंकं अलगोंडं एबोई अलमन्नकी हमेकणी फुलुहुन्नेन्नु अलगमन्नकी मुज्तमाउगे बलदुवरी मिकं हुरिहा फुलुम वेस
කණුලා හඳන් බහට්ටම්වාන. මේ රස්මියාතුග එකි ගෞම්තවගේ බේෆුණුම් බෑරි වඩන්නවාතිවේ එ බේෆුණ හාසකොක් ඉංග්‍රීසි බහුන් අලගොඩ එච්චෙත් දන්නවාදාන. On behalf of Maldives Police Service, I extend my sincere gratitude to the distinguished diplomats who honored with us with their presence at the 40th Police Initial Training Graduation Ceremony. Your continued support over the years in the field of capacity building has played a vital role in strengthening professionalism and capacities and capabilities of our service. The partnerships and programs that you have facilitated have not only enhanced the skills of our officers, but have also contributed greatly to the overall security and resilience of our nation and regional security. We deeply value the close and continuous engagement we share with your missions in advancing our security cooperation. Together, we are building a safer and stronger Maldives. And we look forward for further collaboration in the years ahead. Thank you once again for your kind support and for standing alongside us on this important occasion. Thank you. Adiya Sefahar, Saliswana Asasi Tamrin Furihamako, Kohum Fasinwa, Emmeha Fulhung, Adi Fulhunga Aida Taka, Marhaba Danava. Divehi Fulhung, Divehi Raitung, Edefada, Hidumatek, Mimosasai, Forkodinma, Raisul Jumhuria, Dr. Muhammad Moizu, Gengalua Visnu Fulai, Tasavara, Adi Kodeva Mungendava Masekepula, Arunga Namugaya, Adi Huriha Fulhunga Namuga, Emanik Fana, Ihlasser Kamayaku, Shukur Danava. Adi mi muassasa taraggi kuruma koddevuma masekke purtaka devwa aguhri lafafultaka dahili salamata fanniyata behe wazir Ali Husana shukuru dannawa. On wahako nimmalani tia fuluhunna baajjaveri mustaqbalkan edemun adi almege mi mujtamawaki kusuge veshin rakkateri ama mujtamaw kamuga levun edi man Allah hadratuga dua dannawmu. Adi man Allah alme mikura masekatuga barka lavashe. Amin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ಶುಕ್ರಿಯಾ ಸರ್. ಮಿಯಾದುಗ ಮಿಹಾ ಸರೆ ಶರಫ್ರೆಗೆಂ ವಣಿ ಸಾಳಿಸೋಣ ಪೊಲೀಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೋಹುಂ ಕಾಮಿಯಾಬು ಕಮಾಯಕು ದಸ್ವೆನಿವಿ ಎಮ್ಮೆಹಾ ಹಿವ್ವರು ಗದ ದರಿವರುನ್ನ ಕುರಿಯದ್ದೆಂ ಒತಿ ಸಾಳಿಸೋಣ ಪೊಲೀಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೋಹುಂ ಹಾಸ ವಣತಂ ಹೋದಿ ದರಿವರುನ್ನ ಹಂದಾಣಿ ಫಿದಾ ಹವಾಲ್ ಕುರುಮುಗೆ ಶರಫೆರಿ ವಗುತು. Ladies and gentlemen, we now move on to a moment of recognition and celebration. The presentation of plaques to the accomplished first place winners from each squad as well as the top performers in the outdoor and indoor categories. ಸ್ಕೊಡುತಕುಂ ಎವ್ವಣ ಹಾಸಿಲ್ ಕೊಫಾವಾ ದರಿವರು ನಶಾ ಔಟ್ಡೋರ್ ಅದಿ ಇಂಡೋ ಮಾದ್ದಾತಕುಂ ಎಮ್ಮೆ ಮತಿ ವಣ ಹೋದಾಫಾವಾ ದರಿವರುನ್ನ ಹಂದಾಣಿ ಫಿದಾ ಹವಾಲ್ ಕೊದ್ದೆವ್ವುಮ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಫರುಹಾದ್ ಫಿಕುರಿಗೆ ಅರಿಹುಂ ವರಂ ಅದಬುರಿ ಕಮಾಯಕ್ ದನ್ನವ ಸ ಅರಿಹುಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಪೊಲಿಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಲಾ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಶೀರ್ ವಡಾಗೆನ್ ದೆವ್ವುಂಗೆದೆ. May I now respectfully request Deputy Commissioner of Police Farhad Fikri, accompanied by Deputy Executive Director of National College of Policing and Law Enforcement, Assistant Commissioner of Police Muhammad Bashir to
do the honor of presenting the plaques to our accomplished winners. Sir. Anella Gemaing Evan Hasil Kofavani Anella scored best student is Anella 2 Sergeant Adam Nasim. Bifan Gemaing Evan Hasil Kofavani Bifan scored best student is Bifan 13 Constable Ahmad Atuf Muhammad Khalid. Haji Gemaing Evan Hasil Kofavani Haji scored best student is Haji 1 Sergeant Muhammad Arshad. Ramvika Gemaing Evan Hasil Kofavani Ramvika scored best student is Ramvika 11 Constable Hassan Nabhan. Outdoor Madatakung Emme Molodarivarakang Hoifavani Best student in outdoor subjects is Anilla 17 Constable Aishat Hamza Niaz. Indo Madatakung Emme Molodarivarakang Hoifavani Best student in indoor subjects is Anilla 29 Sergeant Ahmad Shivam. Shukriya sir.
ದೆನ್ ಕುರಿಯಂ ಒತಿ ಸಾಳಿಸ್ವಣ ಪೊಲೀಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೋಹುಂ ಹುರಿಹಾ ಗೊತಕುಂ ಎಮ್ಮೆ ಮೊಳು ಗೆಮೆಯ ದೆವೆ ಹಂದಾಣಿ ಫಿಲೆಯ ಶೀಲ್ಡ್ ಹವಾಲ್ ಕುರ್ಮಾ ಎಮ್ಮೆ ಮೊಳು ಗೆಮೆಯಾಗೆ ಗೆಮ ಮೆಹತರಶ ಹುರಿಹಾ ಗೊತಕುಂ ಎಮ್ಮೆ ಮೊಳು ದರಿವರ ಹಂದಾಣಿ ಫಿಲಾ ಹವಾಲ್ ಕುರುಂ ಮಿನಂಬರ್ ಫುರಿಹಮ ಕೊದ್ದೆವ್ವುಂ ಎದಿ ರಸ್ಮಿಯಾತುಗೆ ಶರಫೆರಿ ಮೆಹಮಾನ್ ದಾಖಿಲಿ ಸಲಾಮತ ಫನ್ನಿಯಾತ ಬೆಹೆ ವಜೀರ್ ಅಲಿ ಇಹ್ಸಾನ್ ಗೆ ಅರಿಹುಂ ವರಂ ಅದಬುರಿ ಕಮಾಯಕು ದನ್ನವ ಇಜ್ಜತ್ತಿರೆ ವಜೀರ್ ಅರಿಹುಗ ಕಮಿಷನರ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ನವೀನ್ ವಡಾಗೆನ್ ದೆವ್ವುಂ ಎದೆ We now proceed to the next item on the agenda, the awarding of the plaque and shield to the best squad and best squad supervisor, followed by the presentation of the shield to the best all-round student. May I now respectfully invite Minister of Homeland Security and Technology Ali Ihsan, accompanied by Commissioner of Police Ismail Naveen, to present the awards. Sir. ಹುರಿಹಾ ಗೊತಕುಂ ಎಮ್ಮೆ ಮೊಳು ಗೆಮಾಕಂ ಹೊಯ್ಫಾವಣಿ Best squad is Anila Scott. The award will be received by Squad Supervisor of Anila Scott, Sub-Inspector of Police Adib Fahmi. ಸಾಳಿಸ್ವಣ ಪೊಲೀಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೋಹುಂ ಹುರಿಹಾ ಗೊತಕುಂ ಎಮ್ಮೆ ಮೊಳು ದರಿವರಕಂ ಹೊಯ್ಫಾವಣಿ The best all-round student of the 40th Police Initial Training Course is Haji 1 Sergeant Muhammad Arshad. ಸಾಳಿಸ್ವಣ ಪೊಲೀಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೋಹುಂ ಹುರಿಹಾ ಗೊತಕುಂ ಎಮ್ಮೆ ಮೊಳು ದರಿವರಕಂ ಹೊಯ್ಫಾವಾ ಶವಿಯನಿ ಫೀವ ಕಮ್ಮತಿಗೆ ಹುಫಂ ಸಾರ್ಜೆಂಟ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅರಷದಕಿ ಶವಿಯನಿ ಫೀವ ಕಮ್ಮತಿಗೆ ಫಾಯಿಗ ಆದಮಾಯ್ ಶವಿಯನಿ ಫೀವ ಲುಂಬೋಮಾಗೆ ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ಲಿಬಿಫಾವಾ ಫಖ್ರು ವೆರಿದಾರಿಯೆ දෙහස් භාවිස් වනහරු මෙලේෂයාගේ ඉන්ටි ඉන්ටර්නේෂනල් යුනිවර්සිටි බැචලර්ස් ඔෆ් බයෝටෙක්නෝලජීන් ඔනාස් කුරිහම කුරුමක් ෆහු දෙහස් තේවිස් නොවෙම්බරු එව්වන දුවහු ෆුලුන්ගේ හිදුමතා ගුලිෆාවා මුහම්මද් අර්ෂදකි දිවෙහි ෆුලුන්ගේ හිදුමතුගේ උම්මීදී ෆුලුහේ
शुक्रिया इज्जत वजीर। कुरियत देंगोती मुड़ी कोहुं एवन हासिल कुरी दरिवरा कमिश्नर्स एक्सेलेंस अवार्ड हवाल कुरुं मी नंबर फुरियम को देवुमा कमिश्नर ऑफ पुलिस इस्माइल नवीन ग्यारिहुं वरंग अदबरी कमाक दनवा स अरिहुगा नेशनल कॉलेज ऑफ पॉलिसी एंड लॉ एनफोर्समेंट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस अहमद अब्दुल रहमान वडागन देवुंगे। Ladies and gentlemen, we now come to the most distinguished moment of the event, the awarding of the Commissioner's Excellence Award in honor of the best all-round student of the course. May I now respectfully request the Commissioner of Police Ismail Naveen, accompanied by Executive Director of National College of Policing and Law Enforcement, Assistant Commissioner of Police Ahmad Abdur Rahman, to do the honor of presenting the award. Sir. 40 पुलिस इनिशियल ट्रेनिंग को हूं हुरिया गुतकुं एम्मे मुड़ दरिवर कंहोवी कमिश्नर्स एक्सेलेंस अवार्ड हासिल को फावा दरिवर की। Winner of the Commissioner's Excellence Award is Haji 1 Sergeant Muhammad Arshad. शुक्रिया सर वणवण या फरातक मरहबा किमुगे गोतुं हूण तरोहिबुगे अत्तिल बड़ी जस्सुंगे। Ladies and gentlemen, let us now extend a hearty round of applause in honor of our outstanding prize winners. दिन कुरियंगोती रस्मियात का शरफ फिर मेहमान दाखिली सलामता फन्नियाता बेह वजीर 40 पुलिस इनिशियल ट्रेनिंग को होगे एम्मेहा 10 मुहातब को वाहक फुल देखेवो 10 मुहातब को वाहक फुल देखेवमा दाखिली सलामता फन्नियाता बेह वजीर अली हुसैन ग्यारिहूं वरंग अदबरी कमाक दनवा इज्जत वजीर। It is my honor and privilege to invite Minister of Homeland Security and Technology Ali Ihsan to the podium to deliver his address. Sir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala hamda shukur kurang. कलांग मैं रसूला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलावता सलाम ले वुंगेदी दुआ कुरंग मिसलावता सलाम गा एकलेक फानुगे आल वसामु शामिल कुरंग। कमिश्नर ऑफ पुलिस इस्माइल नवीन, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस फरहाद फिकुरी, कॉलेज ऑफ पुलिसिंग एंड लॉ एनफोर्समेंट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस अहमद अब्दुल रहमान, बेरुगे दाउलत हुगे सफीरुं मी रस्मियात वडान देवी एम्मेहा इज़्ज़तरिंग मी रस्मियातुगा एबयकट्टका अरुमें खासकुगे शरफवेरुइगे मिदा मी दारिवरुंगे लोबत बेदनिवेरिंग आदि 40 वन पुलिस इनिशियल ट्रेनिंग कोर्स पुरिहमको मियद दस्नियनिगेंदा हुरिहा फुलुहुं। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ग्रेजुएशन के रस्मियात की कोम्मे मुअस्ससायका वदे एमोसागे तमरीन फुरिहम कुरा फरातक एम्मे हास एद्दुवस फुलुहुम फद कौमी हिदमतक सलामती हिदमतक वदे ए खिदमतुगे असासी तमरीन फुरिहम को न्यूमकी हम गैमुस कामयाब एबयक लिबिफावा आदि हितुगा
ಶರಫಾ ಫಹರು ಇಂಬಳನೆಗೆಂದ ಎಬಯಕು ಎದುವಹೆಗ್ಗೆ ಮತ್ತಿನ ದುವಹಕು ಸಂದಾ ನುಣತೇನೆ ಹುದಗದ ಖಾಸ್ ರಸ್ಮಿಯಾತ್ ಮಿಕಮಟ್ಟಕ ತಿ ದರಿವರು ತಿಯ ಫುಲುಹುಂ ಫಾಯಿತು ಎದಿಯ ಹತರು ಮಸ್ದೋಹಗೆ ತೆರೆಗತಿ ಕುರಿ ಪೂರ ಮಸಕ್ಕತ ಅದಿ ಲಿಬಿಗೆ ಫುರಿಹಮ ತಮ್ರೀನಟ್ಟಕ ಹುರಿಹಾ ಫುಲುಹುಣ್ಣ ಅಸ್ಸರಿ ಬಹ ಸಾಬಸ್ ಅದಿ ಮರಹವ ದನ್ನವಂ ಮಿನೇವಾಗ ಮಿ ಫುಲುಹುಣ್ಣಕಿ ದಿವಿ ದೌಲತುಗೆ ಖಿದ್ಮತ ಫುರಿಹಮ ಕಮಾಯಕು ಖಿದ್ಮೈ ಕುರವೇ ಗೊತ್ತ ನೆರೆಫತಿ ಫುಲುಹುಂ ಕಮ ಯಗಿನ್ ಕುರ್ಮಟ್ಟಕ ತಮ್ರೀನುತ ರಾವಾ ಹಿಂಗವಾ ದೆವ್ವಿ ಎಮ್ಮೆಹಾ ಮುದರಿಬುಣ್ಣ ಅಸ್ಸರಿ ಬಹ ಸಾಬಸ್ ಅದಿ ಶುಕುರ್ ದನ್ನವಂ ಮಿ ಫುಲುಹುಂ ದ್ವಿರಾಜ್ಯಗೆ ಫುಲುಹುಂಗೆ ಖಿದ್ಮತ ನೆರೆ ಹತರ್ವರ್ಕಂ ಮಸ್ದೂಹು ಮಿಫದ ತಮ್ರೀನೆಗ್ಗ ಉಳೆಯ ಇರುಗ ಫುಲುಹುಂಗೆ ಆಯಿಲಾತ ತಹಮ್ಮ ಕುರಮುಂದಾಣಿ ಎಹೆಂ ಕಾದಿ ಹುಸಾಸ್ತಕೆ ಉಂದಗೂ ದುವಸ್ತಕೆ ಬೈಫಾರಂ ಹಿದ್ದತ್ ದುವಸ್ತಕೆ ಅಣೆ ಬ್ಯಾಫಾರಂ ಉಫಾವೆರ್ ದುವಸ್ತಕೆ ಅದಿ ದರಿಯಕು ಮಿಹಾ ದುವಹ ಗೇಗ ಗೆಂಗುಳು ವಾಫ ಕಿಯವಾದೆ ವಾಫ ದೌಲತುಗೆ ಹಿದ್ಮತ ಮಿಗೊತ ನೆರೆದೆವುಮಕಿ ಬೆಲೆನಿಯರಿಯಕ ಕುರವಿದಾಣೆ ಎಮ್ಮೆ ಬೋಡು ಎ ಗೌಮಿ ಖಿದ್ಮ ಮಿಕಮಟ್ಟಕ ಮಿರೇಮಿ ದಸ್ವನಿವಾ ಹುರಿಹಾ ಫುಲುಹುಂಗೆ ಬೆಲೆನಿಯರಿನ್ನ ದ್ವಿರಾಜ್ಯಗೆ ಜೊತೆ ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಯಿಜ್ಗೆ ನಮ್ ಫುಳುಗೆಯ ಅರುಣ್ಗ ಅಮಿಲ್ ನಮುಗ ವರಂಗ್ ಖಿಲಾಸ್ತರಿಕ ಮಾಕು ಶುಕುರ್ ದನ್ನವ ಮಿರೇಗೆ ಎಕಿ ವಣತಂ ಹಾಸಿಲ್ ಕುರಿ ಹುರಿಹಾ ಫುಲುಹುಂ ತಿ ಫುಲುಹುಂ ಮಿಯದು ಅಸಾಸಿ ತಮ್ರೀನ್ ಕೋಸ್ ನಿಮುಂಡಿರಸ್ ಮಿವಣಿ ತಿಯಾಯಿಗೆ ತೆರೆಂ ಕುದಿನ್ನಕಿ ಕಾಮಿಯಾಬ್ ಕುದಿನ್ ಕಮ ಆದಿ ಹಾಸ ಕುದಿನ್ ಗೊತುಗ ಶರಫರಿ ವಣತಕೆಂ ಹೋದ್ದವಾಫ್ ಅವನ್ ತಿ ಹುರಿಯಾಬೇ ಫುಣ್ಣ ಮರ್ಹಬಾಯ ಶುಕುರ್ ದನ್ನವಾ ಹಾಲು ಕುರಿಯಂ ಒಯ್ ತಾಂಗವೆಸ್ ಫುಲುಹುಂಗೆ ಖಿದ್ಮತುಗ ಫಾಹಂಗ ವಾಫದ ಖಿದ್ಮತ್ತಕ್ಕೆ ಕುರಾ ಫುಲುಹುಣ್ಣ ವುಮ ನಸೀಹೆ ತೆರಿವಂ ಯೂನಿಫಾರ್ಮುಗ ಗೌಮ ಖಿದ್ಮೆ ಕುರ್ಮಕಿ ಆದಾಯ ಕಮೆಣ್ಣು ವಕಿನ್ ಖಾಸಕೊ ಫುಲುಹುಂಗೆ ಮುವಸ್ಸಾಫದ ಆಮುಕೊ ರಕ್ಕಾತೆರನು ಹಾಲೆತ್ತಹುಗ ಮೀಹುಂ ಗೋವಾ ಖಿದ್ಮತಂ ಎದೇಫದ ಮುವಸ್ಸಾಗ ಖಿದ್ಮತನ್ ನಿಕೊತುಮಕಿ ವಕಿನ್ ಹಾಸಕಮೆ ಮೀ ಹಿವ್ವರ ಕೆರುಂ ಹುರೆಗೆಂ ಗೌಮ ಲೋಯ್ಬೆಂ ಒವೆಗೆಂ ಆದಿ ದಿವಿ ರೈತುನ್ನ ಖಿದ್ಮೆ ಕುರುಮುಗೆ ಆದಾಯ ಖಿಲಾಫ್ ವಿಷ್ಣುಮೆಂ ಹುರೆಗೆಂ ನೂನಿಯಾ ಕುರೆವೆ ಕಮೆಣ್ಣು ನಿಕಮಟ್ಟಕ ಮಿಯದು ತಮ್ರೀನು ಹಾಸಿಲ್ ಕೊ ಫುಲುಹುಂಗೆ ಸಫ್ತಕ ರಸ್ಮೀಕೊ ವದೆ ಫುರಿಹಮ ಖಿದ್ಮತನ್ ನಿಕುಣ್ಣ ತಿಯ ಹುರಿಹಾ ಕುದಿನ್ನ ಅಸ್ಸರಿ ಬಹ ಸಾಬಸ್ತನ್ನೋ ಫುಲುಹುಂಗೆ ಖಿದ್ಮತಕಿ ಗೌಮೆ ಕುರಿಯದ್ದಿಯುಮ ಎ ಗೌಮಗೆ ಒನ್ನಂಜೆ ಮುಹಿಮ್ಮು ಅಸಾಸ್ತಕಿಂ ಹಿಫಾಟ ಖಿದ್ಮತೆ ಎಗುತು ಗೌಮಗೆ ಸಲಾಮತ ರಕ್ಕಾತರಿಕಮ ಗೌಮೆಗೆ ಒನ್ನಂಜೆ ಹಮಜೆಹುಂ ಹಿಫೆಹೆಟ್ಟುಮುಗೆ ಫುರಿಹಮ ಜಿಮ್ಮ ಮಿಯೊನ್ನಣಿ ಫುಲುಹುಂಗೆ ಬದುಗೆ ಎಡಿಫ ದಿವಿರಾಜ್ಯಗೆ ಫುಲುಹುಣ್ಣ ಕೀವೆಸ್ ಮಿ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗ ಹಮಜೆಹುಮಾ ಸಲಾಮತ ರಕ್ಕಾತರಿಕಂ ಅದಿ ರೈತುಂಗ ಮುದಲ ರೈತುಂ ಉಳೆ ಉಳುಮುಗ ಮಾಹೌಲುಗ ರಕ್ಕಾತರಿಕಂ ಅದಿ ಬೇರು ಫರಾಯತ್ತಕುಣ್ಣ ದಿವೆಹಿಂಗೆ ತೆರೆನ್ ರಾಜ್ಯ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೊಗ್ಗೆಂ ವಿಫಾರಿ ಕುರಾ ಫರಾಯತ್ತಹುಗೆ ವಿಫಾರಿಯ ಮುದಲುಗೆ ಸಲಾಮತ ರಕ್ಕಾತರಿಕಂ ಖಶೋರ್ ಕುರಾ ಫರಾಯ ಮಿಕಂಕಂ ಮಿದೆನ್ನೆವಿ ಗೊತ್ತ ನುಬೆಲ್ಹೆಟ್ಟೆ ನಮ ದಿವಿರಾಜ್ಯ ಕುರಿಯರ್ಮ ಹುರಸೆಣೆನ್ ದಿವಿರಾಜ್ಯಗೆ ಇಕ್ಸೋದಂ ಅಸರ್ ಕುರಾಣೆ ದಿವಿರಾಜ್ಯಂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಕುರಂ ಅಣ್ಣ ಬೇರು ಫರಾಯತ್ತಕ ದಿವಿರಾಜ್ಯಂ ಖಿದ್ಮಲ್ ದಿಬಿಗಂ ಅಣ್ಣ ಫತುರೆರಿನ್ನ ಮಿಕಂಕಮ ಬುರುವನಾಣೆ එහෙන් කමායකු මේ හිදුමයි ෆුරිහම ගොතුග දෙවේ අදි රයිතුම් බලාගන්න ගොතුග දෙවමුන් දියුමකි දියෙහි ෆුදුහුන් කොම්මෙහෙන් කුරංචිහෙ කමෙ නියදා හිසාබන් ඈරුග අරුණ වර ෆහුරුවරිවේ දිවෙහි ෆුදුහුන්ගේ ඛිද්මතා දේතරේග අරුණෙන් අබදුස් මසේ කුරම් වාණි දිවි රාජ්‍යයේ කොම්මෙ රයිතකි අරුණෙන් එබයක ඉඛ්තිරාමා ගදරු දේ එක්වරිකමායකු හිනිතුම්වමායකු හිදමයිද්දේ බයක කුෂන් අරාගන්න හාලතු ගවෙස් අධි ගානූනා හිලාෆ්වා හාලතු ගවෙස් එමීහාය ලිබිගෙන්වා ඉන්සානි හග්ගා කරාමාතා කංකම හුරුමැත්තරිහ හිතුමා අයකුග දිවෙහි ෆුදුහුන්ගේ ගානූනි දවරු අදා කුරන් ජෙහෙනි දිවෙහි ෆුදුහුන්ගේ ඛිදමතුගේ ෆෙම්වර රංගලුකෝ මිදෙන්නේ වීදායන් ඛිදමයි දෙවේනේ ගොත දිවෙහි ෆුදුහුන්ගේ ඛිදමයි තර්තිබ් කුරුමට්ටකා දිවිරාජ්‍යයේ ගාදුගේ රයිසු ජම්හූරියා
වරගින මසකෙත්තක කුරවා මිහාරු දිවිරාජ්‍යයේ කොම්මේ රශෙග්ග මිහාරු නියමෝ කුරින් දිවි ෆුලුහුන්ගේ ඛිදමයි ෆිසිකලි එතනගේ ගෑම් වගෙන් ෆුරිහමය දෙවේනේ ගොත හිංගමු මිදා ප්‍රොජෙක්ට් කි ඒගේ නමූනා දිවි ෆුලුහුන්න බේනුම්වා ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් රංගලු ගොතුගා ගායම කුරුමුගේ බොඩෝ බිය ප්‍රොජෙක්ට් මිවගුතු රාජ්‍යයේ හිංගමුන්ගේ බදේ සතේකෙවර ගින රෂ කමිට්මන්ට් දෙවි ප්‍රොජෙක්ට මසක්කෙත්ත ෆෙෂි එකි හිසාබත හුගමි වනි මේ හුරිහා කමෙන් ඉස්තරයිස් ජුමුරියා කුරවමුන් ගෙන්දවනි දිවෙහි රයිතුන්න එම්මේ දෙවේ ෆද ඛිදමතේ තියේජතරි ෆුදුහුන්ගේ ෆරාතුන් හෝදා දිනුම අවුන් තිය මියදු නිමිගෙන් ෆුදුහුන්ගේ සෆ්තක රස්මීකෝ ගුලේ හුරිහා ෆරාතක හඳාන් කොල්න දෙම් බේනු වනි අරුන් මෙන් එමෙනකි දිවෙහි රයිතුන්ගේ තෙරේන්වා දිවෙහි රයිතුන්ගේ තෙරෙන් खास बारतहक इम्तियाज तहक अदि जिम्मातकें हवाद कुरे फतिबि दिवे हिराइतुन्ने එහෙන් කමුන් අල්ගොන්මෙන් ඒ ගොතුගා අල්ගොන්මෙන කීවස් රයිතුන් කම දෙකිගෙන් আদি අල්ගොන්මෙන් බෙ ඛිදමයි දෙමුන් දනි අල්ගොන්මෙන්ගේ තෙරෙන් රයිතුන්නක් කම ගබූල් කොග්ගෙන් ඒ ෆද ෆෙම්වරු නගලු ඉඛලාස් තෙරි আদি රහමත් තෙරි කමායක හිනිතුම් මායක දෙවේ ඛිදමතේ ගොතුගා මෙ හිදමයි බට්ටන් කො හිදමයි දිනුමුගා කොම්මෙ දුවහකවස් උළුමකි අරුණ තිබේ ෆරාතුන් සර්කාරු ෆරාතුන් එදෙන් එදු දුනියේගේ එහෙනිහෙන් ගාමුතකුගවස් මියදු හිඟමුන්දා සලාමත රකාතරකමුග මාහවුදු තෙරේගේ හිඟමුන්දා එම්මේ චැලෙන්ජින් උඳගු බොඩු කන්තත්ත දිවි රාජ්‍යයේ වෙස් හිඟමුන්දේ මිගතුන් ඩ්‍රග්ස්ගේ මස්සලේකි දිවි රාජ්‍යයේ එම්මේ බොඩු ෆොයෙන් එම් මස්සල ගේංගු හදාගෙන් කුක්කුරුමකි මී ගානෙන් මස්සල කබායිදා ඛිලාෆා විදේශින් එවස් ලිමිටෙඩ් නැති දිවි රාජ්‍යයේ ගුලෙමුන් ආ උළුන් මී එම්මේ බොඩු ෆවා අනෙන් මස්සලා දිවි රාජ්‍යයේ තුතු කුදින් කුෂුගේ මාහවුදුගේ උළුමුන්දා දියුන් අදි ඒ කුදින් කුර වද්දමුන් දියුන් මී අනෙන් මස්සලා අදුගේ රයිස් ජම්හූරියා දිවි ෆුදුහුන්න ගානුනි ගතුන් මතියෆාවා හුරියා zimmaatahuge ඉතුර වකින් ખાસකො khල්ලු කුරුමන් හවාල් කොෆාවා හතර මාසකතකි මිදෙන්නවි කංකමා ගුළුන් හොරි මසකේ දිවි රාජ්‍යයෙන් ඩ්‍රග් වබායෙන් එක්කොස් දිවි රාජ්‍ය සලාමෙක් කුරුමා ගේංගු හදාගෙන් කුෂුගේ මාහවුදු ගෝලෙමුන් කුෂන් අරාගතුමා දිවි රාජ්‍යයේ ගවාදා ඛිදාෆ උලෙමුන්දා විදේශින්ගේ මාහවුදු මියොයින් ඔතුන් නත්තාදුමා අදි දිවි රාජ්‍යයේ කුඩ කුදින් කුෂුගේ මාහවුදු ගෝලෙමුන්දා දියුන් එක්කොන් හල්ලු කුරුන් මි ખાસ මිෂන් තහකි මියදු හුවාකොගෙන් තම්රීන් ලිබිගෙන් ෆුදුහුන්ගේ රස්මී වසීෆාය ගුලිගෙන් අන්න ති හුරිහා කුදින්න කොම්මෙහෙන් zimma වාංචෙහෙ කන්තත්ත දී ෆුදුහුන්ගේ සෆ්ගමිය තිබි කොම්මෙ ෆරාතක්ගේ ખાસ ඉස්කමෙද්දීගෙන් කුරන් හවාල් කොෆාවා මසකෙත්ත මිකන් කමුන් කුරියම් මියන් අහර්තහුගේ තෙරේගා දිවි රාජ්‍ය කාමියාබි හාසිල් කොද්දිනමකි අරුණති ෆුදුහුන්ගේ ෆරාතුන් එදේ ખાસ එදුමෙ ෆුදුහුන්ගේ කොම්මෙ ඔෆ්සරකි इंटेग्रिटी याक मसे कुरा अफसर का वांझ है अलवन मिंगे मी अदा कुरमंदा वजीफा की निस्बतुम बदायरुगा सव्विस कड़ीरुगा वजीफा का एहा बुडु उजूरे नु मिहें मिहाले तोतती अदि राज्य के इज्तिमाई मसत नुहनु गिनवाती फुलुहुन्न कीवेस एकी हिरु मतिंग एकी फहर मतिंग एकी मीहूं अलवन मिंगे यूनिफॉर्मा अबरा इज्जता करामा गन्नं उलेफान मीहूं मिफद हालत हुगा इफद कंकम नूने के बुने फुलुहुंगे इंटेग्रिटी हिफाटा फुलुहुंगे मुअस्ससा के करामा हिफाटा आदि कोम्मे फुलुहकी एमीहेगे वाजिबगा फुरिहमे हुरी फुलुहेक्कं रमजु कोद्दिनुमकी मियल तिबे फुन्न ओन्नाने चैलेंज इराद कुरविया फुलुहुंगे तेरेगा मिकम मदुन्नमे सारुणमेगे तेरेगा मिकं ओय එහෙන්නම අරුණෙන් ඉරාත් කරේ මිදනි එකමට්ටක ෆියෝල්තන් අලමු අරුණ කොම්මේ ෆුදුහගේ ෆරාතුන් එදේන එදුමකි මිෆද කමක අරුණෙන්ගේ සෆ්තවගේ තෙරේග එව්ස් ජාගේ නුදිනු දිවි රාජ්‍යයේ සලාමත රකාතරිකන් කෂවරකෝ අබදුගේ අබද බෙලහෙට්නුමකි දිවි ෆුදුහුන්ගේ එම්මේ මති අමාස් කමුගේ අබදු ස්වාංජහෙන මිගතුන් අරුණෙන්ගේ මගුතහුගේ හිඟා කොම්මේ ආමු මීහක ඒනා ගේන්නේ කුමගෙන් එදා තනක ගොස් එඹුරි අවුම එව්ස් ඛියාද ෆිකුරෙන් නැති සලාමත රකාතරිකන් කෂවරවාන කමුගේ යගින්කන් ඔවෙගෙන් ගේන්නේ කුන්නාන දුවහෙ
ගායම් කොද්දිනමකි අලුවන් මෙන්ගේ මෑ අමාස්කම වාම්වාන අලුන් අධිවෙස්සේ ෆහරු මිරේගේ මි තම්රීනු ෆුරිහමකෝ කාමියාබී හාසිල් කුරි හුරිහා බේෆුනුන්න තිය හුරිහා ෆුළුහුන්න වරන් ක්ලාස් දෙරකමායකු මරහබා දන්නව අලුන් එදෙනි මියදුම් ෆෙෂිගෙන් කොම්මෙ දුවහකීවෙස් ඉතුරු තම්රීනු හෝදුමෂා දිවිරයිතුන මියව්වර ෆුරිහමය ඛිදමෙ දිනුම තයාර් වාන් ආදි අමිල්ද නෆ්සු බිනා කුරන් හේද කුරාන දුවහෙක් ගොතුග තිකුදින් හදානකම මේ ෆුළුහුන්ගේ බෙදනි වෙරින්න අදි සෙෆහරු ශුකුරු දන්නවන් අදි මර්හබා දන්නවන් අරුන්ගේ දුවායකි අරුන් මෙන් එම්මෙන් ගුලිගෙන් මි කුරා මසක්කතුගා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා බරකා ලෙවුන් දිවිහි කවමකි අබදුමෙ සලාමතා රකාතරිකන් කෂෝරව ෆාවා ගෞම ගොතුගා එකලාගේ මින්වර් කුරවුන් කුරිය දිවිහි කවම් වස්සලාමු අලයිකුම් වරහමතුල්ලාහි වබරකාතුහ් शुक्रिया इज्जत वजीर मणिकफान मिरस्मियात वडाගෙන් මිරස්මියාත් ශරෆරි කොද්දෙවා තිය දෙක්කෙවි අගුහුරි වාහක් ෆුල දිවෙහි ෆුලුන්ගේ හිදමතුගේ නමගයා ನೇಷನಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಪೊಲಿಸಿ ಅಂಡ್ ಲಾ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ನಮಗ ವರಂ ಇಖ್ಲಾಸ್ ತರಿಕ್ ಕಮಾಯಕ್ ಶುಕುರ್ ದನ್ನವ ಎಮ್ಮೆಹಾ ಹಾಜಿರಿ ಕುರಿಯದ್ದೆಂ ಒತಿ ಸಾಳಿಸ್ವಣ ಪೊಲೀಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೋಹಗೆ ಶರಫುಗೆ ಹಿಂಗು Next is the march past by the graduates of 40th Police Initial Training Course. Askran! Askran! Sama! Ukula! Hatiyar! Ukula! صف تذكرا مدبلا تذكرا بدا كوريا دينا ماري كوريا أشكرين هتارو فيها والو كناتا وات جاء أشكرين صف تذكران مدبلا تذكران هورها هتيار هورها أشكرين تنسفون كنا بلا كنات أمرا ಎಮ್ಮೆಹಾ ಹಾಜಿರಿ ಅಷ್ಕರುಗೆ ಮೆಹತರಕಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶುಜಾವ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶುಜಾವಕಿ ಸಾಳಿಸ್ವಣ ಪೊಲೀಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೋಹಗೆ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶುಜಾವಕಿ ಫುಲುಹುಂಗೆ ಹೆವ್ವಣ ಅಸಾಸಿ ತಮ್ರಿನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಫುರಿಹಮಕೋ ಫುಲುಹುಂಗೆ ಹಿದುಮತುಗ ವಿಹಿ ಆಹಾರು ಹಿದುಮೆ ಕುರವ್ವಾಫಾವಾ ಹುನರು ಇರಬೇಕಲೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶುಜಾವನಿ ಇಂಗಿರೇಸ್ ವಿಲಾತುಗ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವೆಸ್ಟ್ ಲಂಡನ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ರಿಮಿನಾಲಜಿ ಪೊಲಿಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ ಹಾಸಿಲ್ ಕುರವ್ವಾಫಾ
ಫುರಿಹಮ ಕುರವ್ವಾಫಾವಾ ತಮ್ರೀನ್ ತೋಗೆ ತೆರೆಗ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ IPS ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಹಜಾರಿಬಾಗಿನ್ ಕೌಂಟರ್ ಇನ್ಸಾರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಂಡ್ ಕಮಾಂಡೋ ಕೋರ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಡ್ರಿಲ್ ಸರ್ಜೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೆಕ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕೊಡೋಕಾನ್ ಜೂಡೋ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಬೆಟನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ವಿಕ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅದಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಫಾಹಕೊಲ್ಲವೆ ಅದಿ ಮೀಗೆ ತುರುಂವೆಸ್ ಫುಲುಂಗೆ ದಾಯಿರಾಯಿನ್ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯೈನ ರಾಜ್ಯಂ ಬೇರುನ್ ತಫಾತು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತವಣಿ ಫುರಿಹಮ ಕುರವಾಫಾ ಕಾಮಿಯಾಬಿ ತವಗೆ ತೆರೆಗ ಇಂಡಿಯಾಗೆ IPSC ಮಿಸ್ಟರ್ NPA ಅದಿ ಹಮ ಎಕೋಹುಗೆ ರೊಕ್ ಕ್ಲೈಂಬಿನ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ವನ ಹೋದ ಅದಿ ಡ್ರಿಲ್ ಸಾರ್ಜೆಂಟ್ ಕೋಹುಂ ಎವ್ವನ ಹಾಸಿಲ್ ಕೊಫಾವಾಕಂ ಫಾಹಕೊಲ್ಲವೆ ಫುಲುಂಗೆ ಹಿದುಮತುಗ ಹೇದ ಕುರವ್ವಾಫಾವಾ ಮುದ್ದತುಗೆ ತೆರೆಗ ಅಖ್ಲಾಗಿ ಕುಲ ದೆಫಹರ್ ಕಾಮಿಯಾಬುಗೆ ಕುಲ ದಿಗು ಮುದ್ದತೆಗ್ಗಾ ಹಿದುಮೆಕ್ ಕುರುಮುಗೆ ಕುಲ ಫುಲುಂಗೆ ಹಿದುಮತುಗೆ ಕುಲ ಇಖ್ಲಾಸ್ತರಿ ಹಿದುಮತುಗೆ ಕುಲ ಸುನಾಮಿ ಕಾರಿಸಾಗೆ ಮೆಡಲ್ ಅಖ್ಲಾಗಿ ಮೆಡಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಫನ್ಸಾಹುಗೆ ಮೆಡಲ್ ಅದಿ ಜುಮ್ಹೂರಿ ಫನ್ಸಾಹುಗೆ ಮೆಡಲ್ ಹಾಸಿಲ್ ಕುರವ್ವಾಫಾವೆ
ukula hatiyar ukula saftet kurang madam bala kurang එම්මෙහා හාසිරින් දෙන් ඔන්නානී ෆුළුහුන්ගේ අසුම් කියුම් We now move into a moment of commitment and honor, the renewal of the police pledge. ඉස්වේ අසුම්ලා දෙවුම Head of Center for Law Enforcement Initial Training Chief Inspector of Police Abdullah Ibrahim Garihun අදවරිකමක් දන්නවා සර් එම්මෙහා හාසිරින් අසුම්ගා බෑවරෙවුම තෙදුව වඩාගතුන් එදේ Ladies and gentlemen, please rise to honor the police pledge. ಫುಲ್ಹುಂಗೆ ಅಜುಮ್ ಮෑವೆಗೆಂವಾ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ ದಿವಹಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಕಾನೂನು ಅಸಾಸಿಯ ಕಾನೂನು ತಕತ್ ತೆದುವೆರಿವೆ ಕಾನೂನಾಯ ಕವಾಯ್ತ ತಂಫೀಸ್ ಕುರುಮುಗ ಅಹುರೆಂಗ್ ದೆಮಿಹುನ್ನಾಣಂ ಕೊಮ್ಮೆ ಫರುದಕಾಯ ಮೆದುವೆಸ್ ಹಮಹಮಕಮ ಕುಲುನಾ ಇಹ್ತಿರಾಮಾಯಕು ಮುಆಮಲಾಯ ಕುರಾನಂ ದಿವಹಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ದುಸ್ತೂರಿ ವೆರಿಕಮ ಮೀಸ್ತಕುಂಗೆ ಫುರಾನಯ ಮುದಲಾಯಿ ಗೆದರು ಹಿಮಾಯ ಕುರುಮುಗ ಕೆತ್ತರಿಕಮ ಹಿವ್ವರ ಅಜುಮಾಯಕ್ ಸಾಬಿತು ಹುನ್ನಾಣ ಕಾನೂನ ಕವಾದ ಖಿಲಾಫ್ ಅಮಲ್ತ ಕುರಾ ಫರಾತಂ ಹೋದ ಎಫದ ಅಮಲ್ತಂ ಹುಟ್ಟುವಂ ಹಿವ್ವರಾಯಕು ಫಸ್ ನುಜಹಿ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರುಮುಗ ಅಹುರೆಂಗ್ ದೆಮಿಹುನ್ನಾಣಂ ದಿವೆಹಿ ಫುಲುಹ ಕವ್ವೀತಿ ಫಖ್ರುವೆರಿವೆ ಫುಲುಹುಂಗೆ ಮಸ್ಸೂಲಿಯತ್ತಕ ವಾಜಿಬ್ತಂ ಅದಾ ಕುರುಮುಗ ಜಿಮ್ಮಾದಾರುವೆ ಕಿಯಮಂತೆರಿ ಕಮಾಯಕು ಅಹುರೆಂ ಕಾಯಿಂ ದೆಮಿಹುನ್ನಾಣಂ ಅಹರುಮೆಂಗೆ ಲೊಬೆತಿ ದಿವೆಹಿ ಉಮ್ಮತುಗೆ ಖರಾಮತ ಅಮನ್ ಅಮಾಂಕಮ ಸುಲ್ಹ ಮಸಲಸ್ಕನ್ ದೆಮಿಹೆಟ್ಟುಮುಗ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ವಾಗಿ ಫುಳಾಯಕು ತಾ ಅಬದು ಅಹರುಮೆನ್ ದೆಮಿತಿಬೇನಂ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಸರ್ ಹುರಿಹಾ ಬೇಫುಳುಂ ಇಶಿಂದ ವಡಾಗತುಂ ಎದೆ ಎಮ್ಮೆಹಾ ಹಾಜಿರಿನ್ ಕುರಿಯದ್ದೆಂ ಒತಿ ಮಿರಸ್ಮಿಯಾತುಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಮುಹಿಮ್ಮು ಅದಿ ಎಮ್ಮೆ ಶರಫೆರಿ ವಗುತು ಸಾಳಿಸ್ವಣ ಪೊಲೀಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೋಹುಂ ಫಾಸಿ ಫಹುರ್ವೆರಿ ದಸ್ವೆನಿ ಕೌಮಿ ಹಿದುಮತ ಫುರತಮ ಫಿಯವಳು ಎಳುಮಂ ಹಿಂಗಾದಿಯು We now arrive at the most awaited moment of this ceremony as the graduating student officers march forward, marking the beginning of their noble journey in national service. السلام عليكم عزة الوزير
40 වන පොලිස් ඉනිෂියල් ට්‍රේනින් කෝහුගේ දරිවරුන් ෆාස්ව හිඟා දියුමුගේ හුද්දෙන් එදෙන් ඉස්සතිර වසීර් शुक्रिया इज्जत वजीर දිදවරි මෑදනුම් ෆෑබයිරු පවමිදිදයන් ඉස්සදිනුව ගොතුන් එම්මෙහා හාසිරීන් සෙදුව වඩාගතුන් එදෙන් අද යුනිෆෝම් ගා තිබ්බෙවි එම්මෙහා ෆුළුහුන් කුරුණිස් කුරපුන් එදෙන්. Ladies and gentlemen, please rise to honor the national flag. ಶುಕುರಿಯಾ ಹುರಿಹಾ ಬೇ ಫುಳುಂ ಇಶಿಂದ ವಡಾಗತುಂ ಎದೆ صفتا كناتا مات برا police initial training ko hoga dariwarun fast hinga diuma las nga
Ade argument tibe fulna hame meginiste mundani divehi fulhunge asasi tamrin kohuge salis wana bech daswani muge hingala muge rasmiyat ad demme argument tibe fulna hame mege rasmiyat geniste munda rasmiyat gagana kamigani nimigen gossa ade mi rasmiyat balala argument divehi fulhunge asasi tamrin kohuge salis wana bechuge muhimmu ina wanatake bes hoigen dia kampaha kollen jehe egotum mi kohuge muli ಹುರಿಹಾ ಗೊತ್ತಕುಂ ವೆಸ್ ಎವ್ವನ ದರಿವರು ಹೋವಿಗೆನ್ ಗೊಸ್ಫಾ ವಾಯರು ಮಿಕೋಹುಗೆ ಸ್ಕೊಡ್ತಕುಂ ವೆಸ್ ವನತಕದ್ದಿಯ ದರಿವರು ಬಣಿ ಹೋವಿಗೆನ್ ಗೊಸ್ಸ ಅದಿ ಔಟ್ಡೋ ಅದಿ ಇಂಡೋ ಮಾದ್ದಾತಕುಂ ವೆಸ್ ವನತಕದ್ದಿಯ ದರಿವರು ಮಿಕೋಹುಂ ಹೋವಿಗೆನ್ ದಿಯ ಕಂ ಫಾಹಾ ಕೊಲ್ಲೆನ್ ಜೆಹೆ ಆದೆ ಮಿಕೋಹ ಅಳುಮೆನ್ ಬಲಾಲಾಯರು ಮಿಕೋಸ್ ಫೆಶ್ಫಾ ವಣಿ ಮಿ ಮಹುಗೆ ಮಿಕೋಸ್ ನಿಮಿಗೆನ್ ಗೊಸ್ಫಾ ವಣಿ ಮಿ ಆಗಸ್ಟ್ ಮಹುಗೆ 30 ವನದೋ ಅದಿ ಕೋಸ್ ಫೆಶ್ಫಾ ವಣಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮಹುಗೆ 20 ವನದೋ ಮಿಹಾರುಗೆ ಮಿಕೋಸ್ ನಿಮುಗೆ ರಸ್ಮಿಯಾತನ್ ಅಳುಮೆನ್ ಬಲಾಲಾಯರು ಮಿ ರಸ್ಮಿಯಾತ್ ಆದೆ ade arun ko fahan kolli hem ko ha um badalaru ko huga ha wargina bayta ke fulhunna asasi ko tum beenum wa tamrin take libigen dia kam fahan kollen dia kam fahan kollen je ade fast emme ha 10 weni fast wehingat ade mi ko huga nimu ge rasmi achar fer ko devi दाखिली सलामता फंडियाता बहे वजीर अली एहसान मी रस्मियात वजीर देख के वहाँ पुड़ गवर बड़ा बेस फुलहोंगे खिदमत की रैयतोंगे तेरें दे खिदमत कम फाहा को रवि आदि हासा को रैयतोंगे बैरू माय को रैयतोंगे इतबार होदमा हुरिहा फुलहों बेस मसक कुरंज है कम वजीर वनी फाहा को रवाफा आदि मी रस्मियात का कमिश्नर ऑफ पुलिस इस्माइल नबीन बेस वनी वाह का दक्का वाफा आदि कमिश्नर के वाह पुड़ गवेस फुलहों न की इतबार होदंज है बाइक कम फाहा को रवि को मिको हुगे निमुगे रस्मियात मिनिमिगे मिदिए हवाए रुमाए को कम मी फुदहुंगे हिदमा उमी हिदमत निकुमत में फुरतम फेवल कन दिवे फुदहुंगे हिदमत मणि फाहा कुरबाफा आदे दिवे फुदहुंगे गांव में हिदमत मिनिमिगे दिए फुदहुन नकी मुर राज्य के की कंकुलतौगा कुरियन उत्तनोगा दिवे फुदहुंगे गोतुगा मसक कुरान फरत तक फाहा कुरबाफा वे हासको वजीर वस्वानी रस्मियात के तेरे फाहा कुरबाफा सरकारू मिवगो कुरियगेंदा मुहिम मशरूह गोतुगा दिवे फुदहुं के हिदुमे कोम्मे रशेग्गा गायम कुरुमा मसक्क फेट्टे फावाकं आदमी मसक्कतुगे दशों कोम्मे रशेग्गा फुदुंगे हिदुमे गायम बेगेन दियुमाए को मिफद तमरीन बेचतकुं निमिगेंदा फुदुन नकी कोम्मे रशेग्गा वेस रयतुन गाहतुं हिदुमे दिनुमा मसक्क कुराने फुदुं कम फाहा कोल्लेंगे बजे आदमी रस्मियातुगे तेरे हम मुहिम मुगिना वदन के देवगेन दियरु मी फुदुंगे 40 वन बेच कम फाहा कोल्लें जे असासी तमरीन फुरि हम कुरी आदमी रस्मियातन अळुम में हम एमएफ फुरतम इस बलालायर में रस्मियात का सत्य का तिरिहें हाँ बायोरिवे सत्य का सोल बायोरिम बनी मी कोस एक को फुरी हम को आदमी हाँ सब अंगालुं में गेनेस्टिन लाइव कवरेज निमालाफा बाकी वाला बाजार वक्त को लगा दें अस्सलाम वालेकुम।